Zapošljavanje, očuvanje radnih mesta i otvaranje države prema zemljama koje su nam naklonjene, to je ono što predsjednik očekuje od vlade. Sa mnogo više vere od kako je vlada rekonstruisana, ja ulazim u svoje svakodnevne poslove, sa mnogo više nade da će ljudi, posebno oni koji vode brigu o ekonomiji i finansijama, više brinuti o Srbiji, o građanima Srbije nego do sada. Otvarajući pogon fabrike na Horgošu, gde će se zaposliti 60 ljudi, predsjednik Nikolić ponovo traži podršku za sve koji posluju u Srbiji. Pored toga moraju se, kaže, ispitati kriminalne privatizacije i oživeti proizvodnja. Privatizacija je bila prilika da zaposlimo ljude, a ne da ih opljačkamo. I uz ispitivanje svih kriminalnih privatizacija mi moramo ponovo da vratimo proizvodnju u sve ono što je nestalo. Ko je kupio, kako god da je kupio, ako je u skladu sa zakonom, njegovo je, ali ako ne radi, onda država mora se zabrinuti zašto to ne radi. Predsjednik Nikolić upozorava da se državna kasa puni zaduživanjem u inostranstvu i da će nas, kako kaže, kada dođe vreme na naplatu, deca pitati šta smo im to ostavili.